Abantu bakomeje kwibaza ku bugambanyi karundura buri gukorerwa mu mujyi wa Uvira. Intumwa za guverinoma zavuye i Kinshasa ku munsi w'ejo zageze mu mujyi wa Uvira mu rwa mukuru w'agateganyo w'intara ya Kivu y'Amajyepfo nyuma y'imyigaragambyo ikaze yamagana ishyirwaho rya General Olivier Gasita. Uyu nguyu rwose wayoherejwe na guverinoma nk'umuyobozi wa regiyo 33. Hanyuma ngo yarashinzwe ibikorwa bya gisirikare ndetse n'ubutasi. Rero izi ntumwa ziyobowe na Minisitiri w'Intebe wungirije akaba na Minisitiri w'Umutekano w'imbere mu gihugu Jacquemin Shabani, zakiriwe na Guverineri w'intara Jean-Jacques Purusi nawe yarahari, ariko kandi hagaragaye na societe civile hamwe n'intumwa za Wazalendo, imitwe y'inyeshyamba ifatanya n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibigaragara, reba kuntu uyu Jacquemin Shabani yageze hariya mu mujyi wa Uvira ndetse akakirwa na Maimai, ariko kandi bakamuterera isari bakabana. Urumva ko uyu umujenerali wari inyuma yiwe, bigaragara yuko we yanze guterera isari uyu mujenerali autoproclamé, ariko kandi uyu nguyu akaba ari nawe yirukanye General Gasita, avuga ati ntago dushobora na rimwe kwihanganira kubona General Gasita nk'umugambanyi hano mu mujyi wa Uvira. Ishami rero rishinzwe itumanaho rya Minisiteri w'Umutekano rivuga ko ubu butumwa bwa guverinoma muri kariya gace gaherereye gaherutse kuba kabamo imidugararo ngo bagiye kuba bashaka uburyo bahosha kino kibazo, bagahosha imidugararo yahabaye, ndetse n'ubuyobozi bwa leta bukaba bwajya kwihanganisha n'abaturage baburiye ubuzima hariya. Ndetse hagati y'abaturage na Wazalendo ndetse na FARDC na polisi bakongera kuba basubirana. Iri shami rero ry'itumanaho ryatangaje ko Minisitiri w'Umutekano azayobora inama y'akanama k'umutekano mu masaha akurikira kugira ngo katumenyeshe muri rusange uko umutekano uhagaze. General Gasita uyu nguyu wari wagenwe nk'umuntu ugomba kuyobora hariya, yagenwe n'umukuru w'igihugu, akaba ashinzwe ibikorwa biri hariya. Uyu yamaze guhunga, ndetse aba baheza nguni ba Wazalendo baramwirukanye, arahunga aragenda. Hanyuma bavuga yuko ngo ari icyitso cya M23 ndetse na AFC, niyo mpamvu ngo bamwirukanye. Imyigaragambyo itangira ubwo ishyirwaho rero ryakwirakwijwe ryahagaritse ubuzima. Iri shyirwaho ryahagaritse ubuzima cyane mu mujyi wa Uvira. Umunsi wo ku cyumweru Uvira yagaragayemo abantu benshi cyane bishwe, abandi barakomereka mu baturage ba mbere yuko General Gasita ahungira i Bujumbura. Ahangaha wabonye ko habayemo imyigaragambyo. Rero abantu bakomeje kuvuga bati ubu ni ubugambanyi karundura. Kubera iki Jacquemin Shabani yaje hano, ndetse kuki ari we waje muri ibi bikorwa? Ese kubera iki uyu umujenerali autoproclamé Maimai uyu nguyu yaba agiye kugirana ibiganiro na leta? Abantu baravuga bati ese leta ntiyakabaye yafunze abateje imyigaragambyo, ariko se kuki igiye kuganira nabo? Ibi rero bivugwa ko ari ubugambanyi karundura, ubugambanyi butazigera bushira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aje nyuma yuko Wazalendo yashyizeho itariki ntarengwa yo kuba ngo ishaka kwica umututsi wese w'umunyamurenge muri uyu mujyi wa Uvira. Babahaye ngo ni iminsi 10 kuba bavuye mu mujyi wa Uvira, abatutsi b'abanyamurenge ndetse n'abamasayi, ariko kandi umuntu wese w'umunyamurenge usibye umuhutu kari ugomba kugaragara hariya muri kiriya gice, abo bose ubuzima bwabo buragiraniwe. Ariko ubona yuko benshi banze guhunga, sinzi icyo bizeye. Gusa bamwe baravuga bati ese M23 nibi yarabibonye izarindira abaturage b'abatutsi bicwe, cyangwa izafata icyemezo ijye muri uyu mujyi wibasiwe na Wazalendo niyo isigaye iyobora muri uyu mujyi. Biragaragara ko muri uyu mujyi harimo ubugambanyi karundura. Leta iri kugambanira General Gasita
cyangwa se n'abandi banyagihugu barimo abatuye hariya mu bice bya Uvira, ariko cyane cyane bo mu bwoko bw'abatutsi bakaba bashaka kwicwa. Ese leta yaba izi ubu bwicanyi buri kuhakorerwa cyangwa irabwirengagiza? Generali Gasita biravugwa yuko yamaze kugera, ngo yagiye Karemi naho baramwanze, yavuye Bujumbura ajya Karemi, ngo naho bateganya kwigaragambya kugira ngo bamwange. Arasubira Kinshasa cyangwa se Kinshasa irohereza undi wo kumusimbura, nabyo ntabwo turabimenya neza. Ariko ku munsi w'ejo inama yabaye ya delegation ya leta hariya muri Uvira, ntabwo turamenya ikintu yanzuye, niba leta iri buve muri ibi bice ikabiharira Wazalendo cyangwa se babana amahoro, hanyuma iyi ntambara bakaba bayihagaritse hagati yabo. Leta ya Kinshasa yahaye intwaro Abazalendo kugira ngo bamare abaturage, ariko cyane cyane abo mu bwoko bw'abatutsi. Rero leta ya Kinshasa imeze nka leta y'u Rwanda yo muri 1994, nayo yahaye abaturage intwaro, abo bitaga interahamwe, ndetse rwose ngo bica abaturage. Na leta ya Kinshasa rero niko imeze, yahaye abaturage benshi intwaro, biragoyeranye kugira ngo uzabone umuturage udafite intwaro. Abazalendo bariye Karungu bavuga yuko badashaka umututsi n'umwe mu minsi 10. Nyuma y'iminsi 10 nta mututsi bashaka, ndetse nta muntu uvuga ururimi rw'ikinyarwanda bakeneye hariya, barashaka yuko ari bo bonyene bahasigara. Abaturage rero banze guhunga, ntago turabona nka video ifatwa abaturage bahunga, ntituramenya icyo leta igiye kubikoraho, ndetse na M23 nta kintu irabivugaho, nubwo yavuze yuko ishishikajwe no kurinda abaturage, ndetse rwose natwirwaneho nta kintu irabivugaho, kandi ariyo nayo ishinzwe kurinda abaturage cyane cyane abo bwoko bw'abanyamurenge, kuko yaravuze iti ntago tuzafata amaboko ngo twifate tukurubaza amaboko abantu bari gupfa, cyane cyane abo mu bwoko bwabo baharanira yuko bagomba kubaho. Leta ya Kinshasa rero nuko ntago iravuga ku byaha bikorerwa bikorerwa muri Uvira, mu mujyi wa Uvira. Ngiye kuvuga ngo imurenge, ariko kandi mu mujyi wa Uvira ibikorwa biri kuhakorerwa ubu ngubu ni bibi cyane, kuko nta muntu ushobora kubona amazi, ubuzima bwarahagaze, amazi kuyabona ni ikibazo, ndetse kujya ku mabotike nabyo birasa nk'ibyagaruyemo ubuzima gakeya, ariko urabona yuko n'amasoko kurema bitarimo gukunda neza. Umujyi wa Uvira rero urageramiwe, ariko mu minsi mikeya dushobora kubona umujyi wa Uvira uvugiyemo isasu Umuzalendo ndetse na M23 natwirwaneho basakiranye. Niba utarakora subscribe uyikore, ariko kandi maze kuyikora reka ngushimire cyane, kuko hano kuri Newzroom TV niho uzajya usanga amakuru kandi y'impamu.